eta wa Francis kana Pastor Francis kimena wathi eta wa ukusi lithanzo ne ona ambite nikila sena thoka wathi swa ke kwa metho ni real live experience mwana osu ende maundu ala wesile na yone kumaanisha kana kwanga ibe ngondo tatoneka ilandu mabika bandu na maulea na wanene wasindu ini kaino tomo change maundu maku ukethia andu ni makwata kusani wa nundu ningai so indi twalika ndiri wesa yake lisa ya kilungu cha wia ni wia balani saitano sia biru kataka ni 12 bala twalika indi ndiri welesa yitu isa ya keli na indi muthana wo mundu tono ne thiwe na mina kutabia tena kumana ni misho yebeto makuketika ila mwingwata ni kana ila mwindino wa ila tumita business partnership na indi teri wanza muthana wayo noti akwa thaka na beke ndo tona kunena lakini teri mbe karibu sana ni kwa jo mundu urupaka ni kusio nikusio urupaka nikusio ndine selabo ndiye ndo confirm yandu ni kwetho ndikese nikusio atende we ripoti ni makeiye ndo mana muthena no inde wacha masai moja ndio tembela kwa isekata no kuona kwa kwenda customer ngono movie sai moja kwa kwenda customer dina manania yake lakini kindu kila kikunenga ndo thina ona tine ni topic tu ya muthenya wo munthi teri pe mwana muwe thangule nenzio ka kitili no title yake na ina title yake yake ni tuenda ukuli nondo ikila kitu lakini kila tu isenekana map yevo yukila kitu mama kuli we nimeko bweno to siete iwe monoteri na tawe mundu wa maubo ona ingi mukunikeli wa maubo kenati katika mwisho kana bado tio safe Tony Roticha atazi together na waswas by the way kila kithetwe bonekana nitwethetwe twena ukobi mwingi wa ilobia na ilobila kainge tokoba tita tuitumia we yani ola twaikobea no lile kana kwethetwe kwineteta yukiletwe na tongo imeke wathukanyo tandongo ya chama cha ANC Musalia Mudavadi no ithetwa ya sia kana tuikoba no kethia mbesa isu tuina sieke ya miradi ne kana mitala ni la ya ilite na on the process wethia yevaluka palapa tailite na bandu bakwete usiao kano sio kwa Kenya ni ikita kwete wanyamao lakini tweke tuthinande tosia Rotiche asia tu in the safe side ndiye ndani the way ne muthuimi wa mundu moko bina kwa ndiwe lakini kune no logo ne kana mo maisha maithe wa the same no lazima tuambe kumanda mbezi bala sikuma kana bado si tu oila lakini katusisia okay ndi mwathani wayo nitunatie tata bya mwithukise nundu andu ingine makwata na mambelelie biasala mesi kana biasala no thiu mu withio nesa na tibi kango bandu bengine maundu maithuka yote miishe mutathi bathithia wa ilandu makwata na mambisi biasala kana meke makone biasala pamwe twambia na misi tuikwithwa twa discourage nende to sio tukamba matabia ngwata niyo ni miao tweta partnership tambi ndio ngwata niyo yuko ngwata niyo kana partnership yo ni chauteri totona kwa sia neta wetikilano ula withia andoele kana mevele niyo kaba mwekenda usukuma nambe molo to woka na kila mekwenda kweka kila musungu wasia agreement ila yoka bamwekenda weseithia moka bamwe mu advance ya mucho interest yani neta mwena wendi muna na nigwe mokwenda usukuma mwenywele ne kwithwa uyona weweka ndotona kwamba kuusukuma na nicho kitumi moka bamwe wiwa no withia wane bamwe na chao wewe no withia wa maundu meke bathukanyo no mwithi wa muyendo le kabia salane ukasia nienda tolike bia salane mona twambie twasie ni biasala wotho wangali ya taxi kana kamota twasio boda na kamota kake uma silingi 230 ukasia wina 230 na kwa nina 230 tuyasia you twithwa waka mota ka kwa ngwatanio you negotiate the capital capital nayo capital ni lovie ila mundu wenda kenda kwambisia biasala mona
Ko wasia no lazima bethe na wewe no kindu chambe no lazima mwethe na wewe kwambia business na tuamina kwambia business yenda capital ya nondo mwana so katika capital iswinde mushie equally mushe equally no nginya muketi kana muketi kila na muishe ata ti lazima kainge yethewe no equally no withie mundu mo wina share mbingi kuyulongi ukethia nye numetie 50% kana numetie 40% na kukomia 60% kwa ouye maanisha nthini wa biasalo suto kwambia wethe wa wena shares mbingi yanda mbingi kuilania nasio na nthini wa keu andu make biasale amasia ti lazima baketha wigwana wake miao lakini kainge betha be usio ona muyeke awitikilano mundu no keuka andu ni makeuka na nibenda ukethia ni mwetha na witikalano mona either mukandika na nthi pena mundu wake miao kana mukandika na nthi pena maunduni yangi na no mwithiwe na andu moko usia na muyeke asai those agreement yaku na kwa ndio sasa ngela yako okay aba umoyetikilana twa kwata baita tukaana ona nona isu ni ela itawa agreement okay kuri ta manda be capital mweka lendi mo manondo mutwana kushia kana undu mukana na inde undu mukana biasa baita ila wa mino kwatekana okay ni mausio mebata kana ni mausio ta mauteri makwitha na ngwata ni ondino wa biasala pena kamusemo kaweta wakana cho siongo ile nenze yango kwichongo kimwe ni kwithiwa siongo ile ila sioka bamwe ni tende ya ku think mituki kana okethia maundu ne mwesilia useango kwichao kute mundu umwe na momo kamba isie cha kimwe kiuanda na no ngina wethe undu need cia mbinga ngi waenda na yo Biblia tasia elimeka bakute umwe kwa uyibo usinu usiomo wa kwitha ngwata no na mundu wa kwitha ngwata ni na mundu ngi cha keli ni kana ethi wani bendeka profit capital kana ilobia sia kwambisia ni batonde kangethi wande no toni wa ilobia isu lakini la toka bamwe wayetekela wina chona kwena itekela ni nacho ko uyethwa yele isi kwambia biasalo su kwene nyoka the wandie na ilobia by the way yes oya maanisha capital yethwa yebo kwa ilobia isu na cha kele kwambia biasala isu iye kwithwa yi kwenda ilobia mbingi otondo isaitha weweka ne kwithwa weweka probably biasala we kwenda milioni omwe lakini la mwele ne kukanga kuyaka leli na milioni nina ngilima nana ukambia na kwa nina ngilima na thanda tu ko no twete ba mweto sisi ondo tutono bukomanga ko ndo ethe ya cost ye kata ya dinande na nina alile wanene unalile kana au meamwe maibando matai matona ku raise 1.2 million sia ball na method na initiative ya au me atatu na masia asumi atatu no mama ndembesa siana aikea na 1.2 magatonde ya mundu umwe ball usunge akati agege wagela kindu chonde na akati wa itake ugo waire na manda mbesa ingine kana metonde ya wakeli tagwendi kitha wakati ni manesie kwiko windi matonda ni yake wingi kila mundu akwata kingu kwa hiyo ninaambia kuona usio wa partnership in business na yo tondo obandu bonde bala bethi awana mausio no lazima bethe na tutana thibau kingine kana nebethi yawa bene buso ya kwa na income kana ilobia ila mwakwa tana kini kimutethe ya sia banene especially ta Kenya tui regulated ni KRA okay saithia kethe wani koti muku iva withiwa ni tamwa save tax kana nange ni kwithiwa yona ni mwe nthini wa partnership kwa income ni mukwana kuye maanisha mwebanga koti withi yango na moma thina la methia wa nthini wa kini chao no ize bandu be andu ingi baya mukulusano no ngina we say there ti andu onde mesila si ondu mwe no ngina be na chao
na mukulu sana na saketi ila mwathi wasio yemanisha wasio mwathi ti mundu mokothi ni nywele mothi ko uno ngina muthinekia wasio simwe chao muyandwele na teri ki ile chami na kwithi wali kana be na la agreement mwekiye ni kana be na la maandiko mwandikanie na be mundu la mwetite yuki kimina wata nundu kini jo cha mosi wayu ketuma ubo wa business tuigangania be business yeneta wona na be the business isuni na thele tuinayo yuga ke kalava ile utwasie twena ila shares ya 60 na kwa nena 40 ja muiliko muketo loyo ingi akoka akamwani mukaania malila mwina yo muketa auditor akeka udhuimi aka mukevia mwina mali ya kiwango kina ilobia sia nondona mbese ila mwina sia nondona mukeka valuation na muke kwa auditing miuyu mukamana mwina kina moyana wewe waina yanda miongo thanthatu na ina yanda miongo ina moyana halafu okay you compare ni kwana you know kutweke we osa ila 40 yaku na kwandikwia no ni thowe 40 yaku kana ndombea no ni thowe 60 yaku okay na pia sala witweka wa mundu pauteri wawe tani bala kilomo tena bata wa kugunolongi kibelenge tuoke kesi taila tunethiwe nayo ya kuenga liko sia muti tuandela ndo maana ine partnership mthini wa business ya biashara nela biashara woki na business ya kondekanesa ula wa introduce ito longi asemba na kila kindu chombo yuko ubeka ulikabu wa muina agreement lilikana kana na kuye muyambesi ya biashara no ngina muketha muyosa stock taking kila muthena na no lazima mbesa yelenda mubukone wa mundu no lazima mwithe na accountant wa kwosa mbesa onethwati accountant kila muthena muka bank ukezaithia mbesa yuthi kwa mundu mwekethweka mota mwatho wete na kaile tha kaimwete mana ile kila muthena ka mwete ndo yasiati kaliliwe ino ka mbesa isu ile ikabikangilia na imwe tukosa ni mwailethwa na mubingwite bengi we na joint ukezaithia we signatory na ni signatory mbesa ndumya weweka ndekete signature yes ko waze no lazima bethe na maandikano no lazima bethe yusi oti lazima bethe ya maandikano lakini kenda kusia mathina moko kila na kumasia kwete no ngina mwandikane maandikano asu na moyala ni metala myelu ya kuikithia kana yes twalika biasala ne mbesa sioka ikaenda bengi kinandone kena na etho be na mbesa sienda umwa no nginya twithe na signatory ele kana atatu ukekia sainge kia saina mundu ngende kia saini etho wapa I umwe katikati wasu baimbesa si umwe no ngina muketelana okay na indi ya mwisho na mwithikisi ende moto kwa na maoni magwise kwithia no watu tumia katika 22925 kulingana na maundu aligned teri wa mina kunena kwa kunuona bena maana indi magwithi wanangwatanio na mundu katika biashara yani partnership in business mwina ndwele mwena wonio mwendi kuona tabena thina nitulika merry go round kana malolondo isuno ka form ka partnership iwe the ibeti humanity mbesa muthia mwa itho ni amasani sukali musele sindo isitose no partnership ya muthemba nikwitha mwigwanite muthia mwa yo tukaumisia teri muthia mwa yo yonge tukaumisia galeli tukaumisia irindo tukaumisia miri no partnership ya muthemba na no wo wona amwe yandeka nande uno no umisia mbao yake uno no umisia yake na mbesa iswe mwitha musakwete treasurer woya okay sawa ni mubi hapo noteri nundu wa ndeto cia kwisia pata na indi mwithikisia kwoni waku ni wiva pengine ndi tuyosa mautomani magwiti na ndikite baza kwisela nambari itu SMS ya ile kenda ile 5 ni saa 5 cia bituka natika miongo la thanda tuteri thank you so much nundu wa ndeto cia kwisia pata ekatuma thende kuma nao kwimwithikisia na kiasi ata okay